Ćao vsi lesitle in dobrodošli v nov video in danes bomo mi pušali na 60.000 trofejev. Tako da, če boste uživali, stisnite like in se naročite in gremo v video. Upam, da ste uživali v tem videu, tako da ja, to je to. In ja, guys, uživajte počitnice, to je to. Peace.